A hanta mignonnet penaos etro ar bet, setuni be près kreiz ar goan e Montroulez, evit la kadar honor da zijolai ar vro. Penaos man kontelo. Ne ket gwaldom goulwena, Kere. mais neus ket a glem. Agad randiom emañ harpon meur, lerk everk deus Montroulez ma zeus unan. L'er pouez usal a zo amañ ar manu eo evel just, eno e kavin Hervé Gourmelon, ne ket evit komz divarben ar butun, me kentor divarben skolvreiz hag a zo staliet e memes savadur tal kichem. A pede le meus me ar c'honer konadiskan Jean-Pierre Kéré, laken de meus emgav dezan e koen ar Jacobinet, evit kinek diom diou gant aouen. Bremañ dustu e meus emgav gant Stéphane Argal, potr ar beliadegou, ale deuit tag an yom da bourmen var bali breiz. Salut dit Stéphane, penaos man kont. Disever, goulvena. Matre kavet on eus bod en tikoz ahe, un davarn mil an aveze de Montroulez. Da gustum out kentor var le renioù ar beliadegou, irio dirag ur c'hamera, dav saga, out kenen da jeu dirag ur c'hamera. Oh ba evel a taou un tamm nervus da goumans hag e klasker chambet diskouezre hag ou des eus a gwallor. Oh bah setu. Penaos e oaz krog da gonta historioù, evit ar beliadegou. Peguron skoler e oa begouleneg an din pere degloaso, meus kezon, je kleder da gaz va bugale va las da ober tom peus c'hoari gant aouen nerveliadeg oa bet e kleder hag emo lavaret e vefen gwesi dan e loden kounta un drabena, quoi. A setu penaos e oan koumans da ober. A krog evel se. Krog evel se, ya, a goude moa oan bet ie evelet rewal o konta traoù hag e c'hoant din, da stum roleon oa em bannet ie en droladennou hag un eurioù gant tout da c'hontadennou veze kontet war e beliadegou broleon da kaven farsus hag moa desket lod aneo drene vor evit ar blujadur hag evit deski brizoun hag ie. A peseurt doare historioù neuze a blij dit konta. Da zigent a tout de konten ar pez a veze kontet gant ar egoz hag oudeze oant koumanset da skrivañ va unan evit kaout historioù hag lote mur war ar bet a bremañ a yer hag Ya. hag ar vuez a vremañ hag an historioù gant ur belek o kofes nou donk e piou vez ket goulet ken. Ya. Tra-se zo goulet bete gre. Me an talasso la kom, neus ket neus bet jammez historioù divar ben an talasso. Ah bah non. Peur liesa eo traoù am eus bevet pe a bel pe a dost hag e lakant un tamm hag e tro an traze d'ober un tamm farcite, quoi. A penaos e brientez an traoù neuze. Da unan dirag ar melezour pe penaos. A da genta e skrivan, skriva da genta, an dres Sirius eo, Ja. hag e skriva diou bajen peu pre, evit pa dout 10 minuten, hag oudeze teskan tamm a tamm a dirag ar melezour, ya evel ma vez gret, ma te evit ar c'hoarivar, hag a pegur am eus begoulet rewal o c'hober ie, ouez an a peu pre, pet a lakandu da c'hoarzin ie. Ya setu. Pad lever an dud o c'hoarzin war va de ur zantat pli juskenan. Ya, pli just ket nan. Ne c'hoarvez ket da taou, mais... A vez chou e c'hwiten. A vecho e vez ruitet, Ai. mais ne ket alies eo a blamour men em gaver dirak ur zal la tud l'er ma negoze ne gomprenon ket mese ken brezounek an drazez o ben em gavet ganin dioué chaque mois centaine, mais peur lier ça par tud o comprenne propuk à peu près a brezounek e c'hoarzon. Ya, mais mestra. Peur lier ça e c'hoarzon. Publis o chentil ma delezus hag a deux evit ar blujadur da glevet brezounek e pa da un anterdevez. Ya setu. Ya. Me beomad e bet ar beliadegou amañ e bro Montroulez. E bro Montroulez eus bet muur, à peu près degloaso a muur, e plouvorn, sanseo, meus bet aouzadie beliadegou da stum un tamm a guchat gweneien da skol divon Montroulez. Bremañ neus ket ken, e kleder eus bet neus ket ken, peur liesa an dud ar avardro, petamant a gossa, petamant a gustum skuiza fata a ie gant an aouza a c'hell Ya. bezo an tobe pouner ne ket kemese, mer a pez a zo laket war chougunan ne ket rannet a real ne dostaont ket kalzi Ya, da ran setu. ar ber. Ya. Bon, te zo prez da oza beliadegou al pe da la kadant traoù da vont varok? Per vezan pet et ezan hag alon Ya, bat, setu. aouza zon dral hag emer amzer ne lavant ket ne rin ket
ken a controleo, mais d'ur point benag et necheler ket sach, pas kabartout quoi. Daoust-hag e vez kemenadut ar beliadegou hag an oferen. Ben, à peu près mes mestratudes et mes gouelets d'aliès. Mes mestratudes, à gure, Franck Arbezarnes, ça. La varoù d'ar an andraze pe gere roez un tol chikour a vechou, evit daouza an oferenou brezonek e bromontroulez, an iniziveza a oa da c'houezeg a viz kerzu e plouezor, bet e oa ron an irien d'ober un tamm tro bet e genou. Plus adult zo dan Noverne Brezonek. Anda hasik as da joust in va yonkis. Pa me hetu da a bangisiones e kana e Brezonek. Aga we triganie a lilis kemen dan du da gane. Pa bredo ar c'hoarezet, setu ni en em gavet dija, gant tre de sulvez an asven. Kalja a plij din mont e Noveren e Brezonek, peogwir an tud a zo laouen leun a levenez a zo. Magnifique, la joie dans tes droits quand non doué en tas. Brenner ses ordres du glorus, oui, c'est les bétek doa. Evit prienti e zeomp un tammik partout e bromontroulez hag bez e gejom gantud a zo a hevit kozeal, divarben ar feiz, divarben a pedra e zonjon deus an avielou, deus an destenou, hag se zo plijus ive da vande d'ar an gantud al hag dre ar brezoun eg ben a fin, quoi. Pa c'hortozom un dra benag, e chanj liou d'or buez. Pa c'hortozom silvidigez an aotrou, e chanj blaz d'ar pez an eus da veva. Devidon me pa bedan e brezonek ez eus na brenag a zo tostorz va c'hal an don damzonj. Da lavaredeo bez ez eus ur seurt teneridigez e doare da lavaret ar beden da bedie brezonek a zo disevel. A galeg a vechou a zo riez un tomiguel a difetis, hag a brezonek a gavan a vechou ya tostor ouz va c'halon. Grit kemenman, evit ober sonj a c'hanomme. Mister an aotrou douez zo me mezini, hag an da empred a glas kom kaout gantan a zo me mezini. E c'hellom ket lavaret an overn bepsul e brezonek evel just pegur neus ket kemese a du de c'houlenn, met war ar barrez an e reom peder gwech ar bloaz. De dvato de daren em halon, de don maga, dre a communion. A kenta oferen brezonek e bromontroulez a voneuzet ar c'houezeg a viz meurs. Stéphane Renan en eus lavaret din e oazo verza podou konfitur goude an oferen perakta. A blamor da Arhantaoui ar pelerinach evit ar yavang e Lourdes. Koustar a kermad, kuchamant 300 euro, entual a 300 euro da evidun an yavang ne meken, hag e ranker sikour ar familiou, pe gar familiou ne c'heller ket goulenn kemes. Neus evez kuchamant roet 100 euro evit pep ini yavang. Da lakad ar priz avez a peu près ini ar veaj kol. Eus eda ou gwerza konfitur. Ya, vraiment meus ket ken a verza, mais laket meus ur for hat teil war a rubar e barz va jardin divit gelet ober an boz a zwen dro. Matre. Don a ran dud a bel evit eulia un oferen brezonek? Eus ar vro et teu, a dre maza me kaftin e lot o gwez a ober kichamant 30 km da zon. Pegur nevez ket gret, bep tro memes plas e bro vontroulez, parez montroulez, vraiment a za bet eus lokirek e bord ar mor betek ploner menez. Neus eus kichamant an 50 km. Hag e klaskom ober Novern Brezouneg e pe va c'horn ar vro, peu près. Hag e velan eo kichamant ar memestratud a de bep tro. Da la varedeo, d'ar poen menag e rankant nemzi blasi hag ober 9 km chou, me an drazer a plujadur deo da zon. Ur skipal niverus o prienti an trao? Nizo pe var.
Pevar o prienti reunion arium da genta, Ja. et tres omni, a pepini nos evicher. Dime da scriva a levri govern, Ah. pa da scriva da... Da urziantrao. Da urziantrao, hag o deze vez choazet gant eo, ma c'hantikou a zo dalret, hag e dreistol, a pez a zo brao e reunion e vez lennet assemblez a lenadennou, Ja. a meditet un tammig da c'houzout, da gompren petra a glask, petra a lavardeom an desten mantesten, petra eo talvoudus evit an ol, a goudeze, pepini, a goudeze, sekret e galon na zonj, hag a frazense petra dal evit an me, quoi. Ja. Kau Samson a zo ar beleg a zo eruet ne bet blave chouzo e montroulez. C'hwer pesek doa so. Pesor doare belege. Un an deja war brisounek, Ja. a brisounek mat, vez ket kavet ken, kontant ober e brisounek, ne ket en eus lancet d'an overennou e brisounek, pe gren eus ur amarad a zo brisounek rie, pet a dime Daniel a gerdanet, Ah, ja. a oaen e raouk, a gen degloaso no a lancet d'an overennou brisounek, a kaoz o deuet war l'er, me an daouz o kamaradet, hag kaout a zo tos ouz an dut, Ja. da vat, a fet speredelez eo don kenor pez a lavar, a zo un den gurion a zanter, an en eus ket mez na aon da ziskouez a vechou eskuiz der, e zipit kemen tra la karannom da zispaka ez an vez den, quoi. Ja. N'en eus ket aon da ziskouez ar pez a ne ket Gloria Mundi en nan, quoi. Da Ja, ja, ziskouez ja. an Ja, ja. piou goan ar pez a vevie, pez a lak... Ane an da vez a tos ouz an dut, pe vez memez buez a garial, quoi. Hag e gwez da voda kalzik tud en rodean. Ja, gureo. Meur a enio deus bel avar din e reon trao pe gur kaout eus goulennet. Ah bah c'est-tu. Nin kesio du chegret en dal. Ah mad. Ur zin vrao eo. Ja, kenan. Ja. Bet truger e vras dit evit ar goze aden. Man ebe. Ken ur vechal. Ken ar vechal. Gant plije a dur. Taoule, a zo ebroleon, met tostik de streger memestra, bet e war ron an irien o keja gant Jean Roalek kere, bet eno. Ah, mo sa kous, a gomba mo gous. Ja. Petra anno. An moun hag maharit. Aha. Amon saliou zo gourdontoun da Jean Roalek kere. Ganet eo e Sandra ve gwiklan a be peizan eno a tao. Jean zo bet e koze al gantan alies. Studiet en eus istor e vammel edu kanvloaz, eus tridar kant degatrehugen, dan o kant degatrehugen, evit er memor master e brezounek. Mes obe do chom gad vazut koz, vazut e changean ar biz are. A setu meus ket brezon hag tao po an bihan, a golet e meus penons e hern trao war ziskar tam a chiwas ne beuta tu de war brezonek bremañ war ar mes. Setu meus berc'hoant da kompren penons o deus bevet, penons e war vuez benefin po an yaouank e pad ar blavechou hanterkan, a zo ken petra o deus bevet o zud deo, quoi. Blavez non kant pevar, e oa en gavet amoun saliou gadereg maharit klear e pinzez. Pinzez oa an avezet vid e foarioù, da na ovar nugen a viz gwengolo vid ar goumikel, e oa ur fouer ouspen hag a oa ini an euret, quoi. A nehe ar mehet a nom gave assemblez, a reon e oan ket dimez ar c'hoaz, ar pener, e vez e gret ar arreze. Ar ede liez mad a reo a c'hele fortunia mad. Nom gave arman va ar pont pinzez, a zezet e oan, war potret hag doa c'hant da zimezi a dremene hag choazet evie ganto a reo a fele deo da gaout evel greg ie, quoi. Hervez a pez obe kontet di a heg a va donton hag va mangoz, e obe penans dimez amon saliou o tad koz deo, e obe dimezet gad ma harit goude an abadenn mose. Goude imbe de rejet e ils nevez taole. Me dorin a 20 000 saliou zo entam pellor, e pondeon var barez plouenan. An dud a laveret di var pondeonis, pondeon fa la toul zo leon. Bramo da peta, mais bramo ma vie sanset an dud kustum da evare penaos d'an omskei an eig an egile. Neuze ar gwarzh a tra evel just e oa be an estranjo a tremendre pondeon pizg e oa kapab an dud da gaout ar roustat. Ni kosa hag a oan avezet ba ar famil Jacques Saliou. E zo an inimeta zo bet gobarer en gorionez e varz va famil.
C'est super hag eus kasket gouzout petra war mi cherzig. Hag evit kompren en tamm gweller a vicher eo er Jean deus pondeon da bazez. De penzes se oa govarerien hag a re a honvers pre enez vaz hag a penzes, quoi. Eskemet evie koat tre sabron ma keres bleud a vie hag bejin vraiment da rei penons pez avanket an enezen hag da gaout sabron petrez evit ar beizantet. Famil Jean zo chomet e kanton koz taole. Er vroig e leon disevel diouzni Landivicho peini Castelpaul gad e c'hoev dihi hag er brezounek disevel a lakea leonizal da obar tregerez eus tu taole. Ah, setume kresker Montroulez e iliz koz ar Jacobinet, hag ad kavet emeus Jan Beyer kere penaos mankon. Mona. Bon, meus ket roedem gavdid evit en em goufesi pe evit kana kantikou. Ah, goudaran ur bern kantikou, mais blijardin kana gavoten. Ya. Kentor. Puis, komzet vo deus kana diskan, Jean-Pierre, tezo anvet e breiz a bez hag er bed a bez, ok, na? Oh, breiz a bez zo, troar bidon. Hag lardin ta penaos ut krog da gana. Nebet blavechou zo, Ya. hanter kan vlaso. Ya. Zuroar, ja, pugur gant an daout dat koz. Ya. Un an oa e gemper hag e mal oa e gwerliskin. Ya. Gant meump gante ma breur a me, war dro blavechou daouzek a triugen, krog meus meump bar za ganaouenou, a boe an amzersi kanavan. Ya. Da lerde pa oez bin tout vez e klevet kanavouenou force begemen. Da hulse oa frikoioù famil, a pa oa frikoioù famil, a oa kanaouenou a leiz a bret. Ya. Komzet e vez e brezonek pen aben. Ya. Da hulse ne oui enke brezonek na me, na gi, na ma roerezet kenebet, med a rigos hag a real a gomz e brezonek, vel just. Perak peus bec'hoan just war kregi da gana hag ober vel tud ar famil. Ar vez kenta meus kanet a oa pa oam likes en Kemper. Ya, hag da hulse oa relen musik a Soznek, hag oa anvet hag zo anvet pigur nek ma c'hoaz André Calves. Hag krog eus gant a ranaouen Alan Stivel zon gist. Hag a pa oan e rud bager quand on meump me a gi with tout ar famil hag nebet mizioù goude an daout tat koz a la eneom peus ket dem prene pladen with diski kanaouenou en brezonek niz o barek da rei d'or bep seurt. Ah, peus ket pa oezet Jean-Meus ba oe. A poe. Lancé dans le trao. Ya. Bon, vraiment, emoud au chom e Montroulez, ça trouve ardroioù. Hag e peus gentel kan a diskan, bebiao. Ya. Et tiarvro, Montroulez, et KLT. KLT, ya. KLT, Montroulez, ya, bebrio, a boe daouvil huizik. Ya. Krog meum da gana bon kan a diskan kentor hag evel just gavoten. Ya. Pugur bon, bosemañ. Just war, mon ovon da gilaou ur gavoten, diom varzu kolorek, hag evo chilaouet strolad KLT a Jan Berkere, gant pardon kolorek. Pardon, colore. Colore, et moi crois, je ne m'amestrais au vascalier à verre. Dimanche soir, je m'amestrais au vascalier à verre. Mais on est des alludis
nange kwan vel mawa. Mawa na hula dinganti adi mese dawa. Na hula dinganti adi mese dawa. On non bama serviger non ge wa di me. On bama serviger non ge wa di me. Me azo fortune va dans l'inima emerve. Me azo fortune va dans l'inima emerve. Me azo fortune va dans l'inima emero. Me azo fortune va dans l'inima emero. Ana casquelo on va dans l'inima dieso. Ana casquelo on va dans l'inima dieso. Basa gerti mesato peva warne. Basa gerti mesato peva warne. La che se garma chosio capato chare. La che se garma chosio capato chare. Pa on di me dans mes me on di me ma. On di me dans mes me on di me ma. Monda rendi hasta guerra betek pa les César. Monda rendi hasta guerra betek pa les César. Met pa waru e no me na wele nentra. Pa waru e no me na wele nentra. Me de hoskar vi andar ne hele kelo gota. Me de hoskar vi andar ne hele kelo gota. Dir me cosa wa ive non des betu daro. Cosa wa ive non des betu daro. Me se de voir horaire betek montrage contre jour. Contre jour. Wele wa ive de non des betu d'entendre. Wele wa ive non des betu d'entendre. Wele wa ive non des betu d'entendre. Wele wa ive non des betu d'entendre. Aliselio wa wane ya wanke de zarewan. Aliselio wa wane wanke de zarewan. Aliselio wa wane ya wanke de zarefi. Aliselio wa wane wanke de zarefi. Anos veskenta makus kenne kinye gen madoli. Anos veskenta makus kenne kinye gen madoli. Hole mi shasho mi shemi hayo da wiade. Mi shasho mi shemi hayo da wiade. Mi lakin wa magwelu aliselio lianke. Mi lakin wa magwelu aliselio lianke. Hamela ko wa magwelu aliselio lianfi. Lianfi, alla ken wa magwelu aliselio lianfi. Lianfi, gen ma hinagus ken kantine kinye ken madoli. Ken madoli, hor la del la 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 leno. Leno, hor la del la la leno. Hor la del la leno. Hor la leno. C'est-tu Jan Beer puis à dur zo? Ja. On a gavoten wel juste. Maar ja, Bligeradin kan gavoten. Ja. Ja, mooi aan tout aan dansual. Ja. A stagidi a gantud a gan e ganin a kav plijadur da gan a gavoten. C'est-tu barzar stagidi justement zo a berb sur tut? Tu dis Ja. rong, tu te causes? Ja. Te a zes dio neuze Wak emet a regoz hiri e pugur a reyong zo o labourad hag a regoz o a o leve a setu de din hiri wit kan a assembles met bezotut deus partout ya un daouzek benad en gadud hag a gant war ar strolat kan a diskan hag tu diawang tu te koz neus ket tu te koz tu deud war o leve a tu deud war o noad. Hag ar vechkenta e dit velse deski d'an dud kan a treuskas. Bep sizun ya... Galen doare reoliek, quoi. Ya. Met gred meus baoe blavechou, stajou, e boulaouen, e plejidi, pe gemper, oui d'ober un devez pe daou. C'est-tu. Et André zo poésie et treuskas. Ya. Enfin, bon, red pigur desk de meus ur bern kan a oenou gant ur bern tudal, red e din kas tout ar gant a oen ze d'an dut. Ya. A daoust hag un peus an ved ur po deus Montroulez, Georges Jouin, nareke kan a diskan, yon oa un tammig Edge Michel ar brezonek. Ah ba ya. Hag a oa techel leordi hag a gwerzer pladenou a yon, setu neuze Chilaom ou Georges Jouin gant ar gant a oen, non ket ganet ba Memphis. Non ket ganet ba Memphis, met ken porkoste keris. A me war dans salle, gueule vida real, o ya me l'ardor, fuck vidre brohal. Ya me ya kvit var zu a horno.
Ja me ja cuit des ski à ro. Des comprenons qui des cliches, pour scuder mes gants Elvis. A deux amintines, un vélo gentine, y avevo occhi sopra le zeppelin. Ja me ja cuit par sur la ro. Ja me ja cuit des ski à ro. Listen, you cooking roast beef, that's a rock and roll away, yeah, 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 that's in great on anyway. Smoke the skeleton way, singing Gaelic, Welsh, Cornish, yelling rock and roll is a real way. Certains réseaux esquissent, et on va au quai de Tis. Marguerite même blues, haute Toulouse, Toulouse, Déo ha musique, racquinerie à Drouze. Y'a mes acquis par sur la holo. Y'a mes acquis des skis à haut. Wow! Listen, you fucking roast beef, that's a rock and roll away. Yeah, 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 that's in way on anyway. Smoke the skeleton way. Singing Gaelic, Welsh, Cornish, yelling rock and roll is a real way. Stu Jean-Pierre, Georges-Ouan, nos vouez igel, pirion or butunaire d'ornet, mais penosté, peut vouez ken crin. Penos et deux de mossé. Desquet peut qu'on a mossé? Ja, Zuroir, ja. Klevemeus Bern tut au kana gant mouis you crin Bastien Guern a Regoz a gawa au kana e boulouen a wa crin mais crin fort. Puis ur zoken peut se betro da gant bagadou, a cap poket des hommes en micro, hein. Ja, mais c'est une affaire, c'est ça. Ja. 2 minutes nemeken gant ur bagad, c'est n'est ket kan. Non. A gizio an deiz gant pium de pestro da gant. Ba da genta ga Chris Men, Christophe Le Men. Ja, blijaradin kan a gantan. Hag a vechou Christian Riwalin ive. Ja, plijadur zo wit kan a gant an daousik. Hag tez o président ni Danstro, ur gevredigez de Spoulaouen, just war. Ja. Hag a plijadur, puis ur Bern Abadé nou gant ar. Ja, pigur betek girie, betek ar bla paseet, a oa Yann Le Boulanger, président a baoe naoula war nugen, hag pigur mezo a me leve bremañ amzer meus vid d'ober treuz evelsi, a setu paket meus ar président Danstro. Dispar? Ja, blijaradin, ja. A ken ec'hel rez da gant ar barfestouno, sors penaos. Ah ja. Moen zo d'ober treo, dizinvel met kan a zo a re poezus. Ja. Merci dit, Jean-Pierre. Ad kevet e vi e fin an abaden vid ur ganaouen en tammig tristar. Ja, ar ganaouen se a zo be skrivet ga Charles Roland. Charles Roland a oa barz e gwerliskin a hanvet tremenet, hag ur bern kanaouen a zo bet skrivet gantan, kanaouen trist, me ive kanaouen farsus, joyus, hag ive kanaouen wit storm, evit ar yez hag evit ar breiz. Hag an dreiz vo klevet e fin an abaden, a bremañ vo ad kavet goulvena Manu ive just. Salut Ditervé, penaos mankon. Salut Goulvena, mon ramat. Mon ramat, c'est une inose et diabar savadur ar Manu, hag a zo chomet beomad e kenver industriez ar butun betek daouil pevar, daoust hag a c'helez lavaredin ur gerig diverben ar zalman. Mon zal ar medinou, l'er ma vezegred, butun fri, butun da c'hwesa. Ah ya, sais-tu, on a vezou da reiz ar zalman? De douan urvech ugav lasso, pa oa bet serret ar stal gant ar seita, hag pa oa nem staliet skoloreiz just e kichen.
Par the Nascal de ar manu. Hag evo digor neuze an traoù emiz even evit ma c'helfe an ol dont da vele d'ar zalman. Ya, dres. Neket eus butun vo koz irio, iginerout e bet ar slenek elan uon, hag ou deut da veza prezident skolvreiz tribloaso, penonz e c'hoarvezet an traoù. Ya, ba neket em gavet vese... Drezigwez na deus un eilde de gide. Bon bedon ezel de skolvreiz pat pemp lavar nugen. Bedon ie... Sekretour tanzorrer ergevredigez. Ja. Hag triblaso eus bet penoz polik hag oa prezident eus bet kudenn o yerret hag eus sonjet oa poen bras dean memeus lezel an dan gant un an benagal. Setu e dime oa zo bet kinniget ar post. A teus a santet. A meus a santet. Peogwir ur sapre kiriegez e ben a fin. Me ya, dreistol pa ver dija var labour le nanzar e kichen, quoi. Ya, setu. Polik neuze a zo bet prezident ne pat triwer vloaz. Penonz e kaver e blas, pa e ruer e velse d'ar post se. Val malar an nit, bon, kaver ar plas a gemerer, force penonz. Ya. Hag n'an kouer ket jambez e mer penonz market président et une an au rein tout un trau et mer et pen ur skipel et mer et pen huzun mera un triugen adu da zo ezel deus ar gevredigez memstra. Ya, tu ta zo en drodit. Hag ya, tu zo en drodin hag ouz penze, bon ba, monket do kemer an dibid zo ba unan, quoi. Bon, hag an draze ar avat, sur. Ya. Da stakant eus bet tro da implij da varegechou evel iginour e bet ar brezhoneg hag an emban. Bet an emban l'arfen keze, me fin bet ar brezhoneg meus bet chikouret memstra o bar raktrezou synthezen ar gomz, la kom. Ah ya. Neveso azet penoz trip e berblaso oa bet un eil raktrez synthezen ar gomz kajimon ugam la war l'er an i kent oa begret gant ur CD-ROM. Ya. Setu aze meus klasket jikour an tank bien bon, var an technique, quoi. Ya. Tra gise, quoi. Mat kenan. Penonz skolvreiz en eus laket e plas hi en dra bennak an vet komzou brezhoneg, petra e an draze? Komzou brezhoneg a zo raktrez dastum komzou brezhoneg erien a viannik, vit kaout un tanva deus brezhoneg kemen parez a zo a vro. Deus liou ar yez. Ya, liou ar yez. Hag, bon, ze zo raktrez ar bers. Ya. Kant mil adu da teud a vizit a lerien be pla. Ya. Tu me sera nekefal. Et peler eus tu chila oa ar brezhoneg ouze? Kit var komzou brezhoneg pik bezedach. Ah bah setu, kenez a tra. Un nek vloaz a pevarug en zo e oa bet krouet ar fals evit m'ave fe kelennet brezhoneg er skolioù publik un istor kontediom gant ron an irien. Le breton est la seule langue pratiquée quotidiennement par 1 million de bas-bretons. C'est tu ar pal a he oa da lakad ar brezhoneg er skol, plutôt ar skolidi a ouie brezhoneg. E miz genver notek gant tri a tregont e oa bet krouet ar fals ga Jan Soyer, skolaer laik a broadelour breizat. Er strolat mistri skol laik hag er gelaouen politikerez a pedagogiez e oa ar fals evit sikour kelen ar brezhoneg. Savet e oa bet d'ur poen men doa ket ar brezhoneg e blas e skol. Pa oa yez pemdez a loden vrasa eus an dud e breizizel gouskoude. Pour l'enseignement de notre langue maternelle. Patrick Hervé, a Jan Berkemener, zo en gavet e ar fals en dro da nontekant pemzeg a triugen. Ar fals a oa un doare d'ober a liam etre a labour a meus gret hag a oa labour vel rener lycée per el er skolajou a eurok hag pez a zo poezus evidon hag a zo Montpellor gant ar brezhoneg hag a zo yez me mam. Brezhoneg ne ket ma yez vam, me yez me mam. Gwele de meus a he oa tud me meustra a feson, tud a gie hag a ouie ar bern traoù, hag a oa gant ur speret digor, ben ar fin var ar bed hag a var ar yezoual, ne oan ket de saret varno unan hag a tud a gleiz ie, d'ar marese oa ie gant son erez, e oa a revival gant Stivel hag a toun ar stroladou moderne da soni erez deus breiz. A tao en deus klasket ar fals rei bidiou modern da zeskid ar vugale.
et bars Kenteliu, mais à Leno, mais c'est juste qu'on chez nous, de ce pepler herbet, quoi. Et disgoué et digor. Goude elleor da zeski lenno yez vam d'ar vrezonegerien vian, ez eus bet en bannet ur bern leorioù da gelen brezonek da vugale na gleven neme galeg er ger. Kaierou va kansouie, hag eriadurioù braz a bien. On allait se balader en Allemagne, en Grèce. Ouspen leorioù evez gre stajou a zaleg notek kant c'hwec'h da hugen. Goude ar brezel er c'hwec'h a daougen e oa kentor evit lakad a tout ar skolerien assemblez hag a kozial deus kudennoù ar skol a tout hag a lakadie a familioù da zon brezonegerien e oan tout. Tu devel da genta Jan Sohir, mais dreistol keravel a oa Eliam ga école émancipée, pe Freinet, avec eus Auberne Liamou, et très douare kelen a difen ar brezonek. Er blavechou daouvil ez eus stajou a tao. Aliez evez tut o tont deus an diavez, tut hag a zo o unan o teski brezonek el manler, o tont d'ar staj evit kozial brezonek e pa d'ar zunvez, hag a gwelet tudal ie, bezore goz, bezore yaouang ie, hag a o deus chans da gaout regoz evit kozial gato, kaout de plijadur ie. Er storm evit kelen ar brezounek e deus kemere perz ar falz die an ie. Sinadegou a zaleg notek kant pevar a tregont, pe manifestadegou evel ini galv e notek kant un neg a trihugen. En zo begret gad ar gevredigez evi ma chomo ar brezounek beo. Daoust a gre hervé c'helez lavardion pe sur Lyon ma zo etre ar falz a skolvreiz. Skolvreiz zo bet savet kerz ar blavechou trugen, da genta vel ur gelaouen evit rei danvez pedagogel, danvez kelen, da skolerien a oa ezel deus ar falz. Setu tamm a tamm a drefor sober kelaouen UVC gant danvez pedagogel, on eus stumet un kalzig mad a zanvez hag a vechou an eus kavat an eam d'ober oberennoù klok, leorioù klok, dreistol ivar ben an istor. Ja. Hag dreze hag an jikour tout an dud a oa ezel da c'houlse, on deud a ben d'ober an embradadur kenta, divar ben pez a oa anvet da c'houlse histoire de la Bretagne et des pays celtiques. Ja. Pam leor zo bet embandet en ol, hag gwerzet eus bet kalzimad en eo, ya. Ja, kalzigmad. Etre pemzek a gugen leor a te hermez beploa, unan eus ar evrudeta evel just o veza les bretonismes. Ja. Daourc'han 10.000 skoueren a trihugen gwerzet betek bremañ. Andraze a ro ur sapre tol brud d'an tiemban. Ja, d'an tiemban non ket sur e rafe kemese a vrud, mais dreistol ar pez a gonte vidom a oa roi brud en dro d'ar brezonek, d'ar roudou neus esket d'ar brezonek memeus barz ar cultur boutin, memeus barz ar cultur galeg a zo evro. Ja. Hag penoz rai gout d'an dud deus penoz do grouizioù en dro, jigour an dud da hadkaout do grouizioù neur lakade da gaout goustians ez eus eve troioù lavar ave implige gate hag deus grouizioù, ya, pemde, hag te divar brezhonek, quoi. Mais souezet d'orbet, mais mestrag an ar brutse? Ya, oam penoz, oa ket fianz enom tambet deus ar berz vejegret gant a leorse da zigenta. Da zigenta on bet kizidik mem lard deus hag e rankomten a pam mil an ean, gram daouvil pamkant da genta da vedet hag bon, an daouvil pamkant zo bet gwerzet bu en tre hag ar mouler e montroulez el ar ederm o mia me vim ket kat den daouvil pamkant ouzpen en ken nebeut da amzar, se oa da var en edeleg. Hag reiz tout neuze gourvarhadou an eus galvet ar hamon dit l'ar ederm. Az e red emban Robert, quoi. C'est-tu. Pes ren peus ran rei da skolvreiz vid ar blavechou da zon? Red e matrezem eus ra mont war zu ar micherelat, pugar nalerket chom war model
penaos tu da yulvad, Ya. pugar du da yulvad a deud ave Rouez-a-war. Rouez-a-war a dies da gaout. Tout da hannom touez ar yaouang a zo tapet gant ur vicher dija un tammad hag ren un tiemman zo penaos labour ma trezen ket le amzer, mais fin goulenn ar Ya. un tammad a amzer hag un tammad a nerz. Ur gerig war a leurioù neve de dermez marteze, ber a ber. Ya, ar blamañ dreistol a ze deud a ben da emban leur diwer ben ar bleiz e breiz. Dreistol da gañvar a helouz eus bet gwelet bleizi ya, o setu. kourmen bas a fro. Ya. Un an al a zo deud ar mezie a zo diwer ben livadurioù notro a oa lezandet dantek hag a ren tamad e skritelloù a gravurioù. Hag neus gret labour arzour ben a fin hag ne ket gwell an vet gant a reiaouanka a hannom, me meus gwelet zevid ar vechkenta. A Hendal, da heul le bretonisme, on ne songe die estreget al lerioù Sirius et lerioù Scantel, ez eus ur plas ie vid lerioù an tamm bien skanvar, Ya. me fetisme meustra di a zeet var ur zevenadur solut. Dreze, kinigom d'an dut, gant lerioù bianar neuze, dizoloi traozo, di var ben zevenadur breiz, trao ne zonj ar kedeno var ar pemde, me bon... an dar empreneus an tud a vro gant ar maro pe gant pe mojennou ar mojennou divar ben penaos al lutunet pe yannig an not pe travagise. Hag ema an ol ditourouse war a lerc'hen eve just. Ya. Trug a evraz dit hervé da vez a deud a gont a koz gant ma he manu, ken ur vechal gant plijadur, hag emon bremañ vont da zele d'ur ran neve deus an euliad reiz di reiz. Oui, bonjour. J'ai rendez-vous à l'écoutier à 11h. Merci. Venez, on va aller dans mon bureau. Ici, on va vraiment prendre le temps de parler de votre situation, des comportements de monsieur. Est-ce que les répercussions sur vous, comment vous les vivez aujourd'hui? Ici, on a une équipe pluridisciplinaire. On a des travailleuses sociales, une juriste, une psychologue. Et on va pouvoir vous donner des conseils en fonction de vos besoins. Tout un dut a hal gouzan feusterioù. A gaman ve gwelet eo neus tut e triwer a poar egen bloaz a be brumat sokial. Ar pal kentan eo digemer an dut, chila auto, hag kredi aneo. Par exemple, des fois, il a des accès de colère et je ne sais pas pourquoi. Et là, la semaine dernière, c'était pour une broutille, on s'est un petit peu engueulé. Et il a cassé des affaires dans la maison. Il y a des périodes aussi où il arrête de me parler, je ne sais pas trop pourquoi. D'accord. Il ne s'exprime plus, dans un silence. Je dis rien, j'attends que ça passe. Je fais en sorte de tout faire pour pas qu'il y ait de conflit. Oui, vous me parliez de peur tout à l'heure. Oui. Vous avez régulièrement peur de ces réactions. Je me dis, mais jusqu'à où ça peut aller? Et c'est important de se poser cette question-là, Oui. de voir est-ce que vous vous sentez en sécurité aujourd'hui avec monsieur. Oui. C'est vrai que là, aujourd'hui, je suis un peu perdue. Partir, rester... D'accord. Je suis incapable de dire. Là, quand il y a des violences de la part de personnes dans un couple, c'est de voir son fonctionnement à lui et les répercussions sur vous. Est-ce qu'on vous a déjà parlé du cycle des violences? Non. Non. Pez ve gwelet, drevras ar meret e kuit tre pemp a seizwez eus un ti, a rak mon kuit eb distrei. Ze o liamet ouz strategiez an tager hag a c'herriat feuster, da la rede o c'herriat gant pev ar prantat. Ar prantat kentan zo ar prantat stein hag neuze a vaouez a sant e ya de dremen an drabenak. A goude ar prantat ze ez eus ar prantat feusterioù, hag amañ ez eus feusterioù pe ekonomikel, pe fizikel, pe psychologikel, pe sexuel, ez eus feusterioù disanvel,
Neuze pas d'apprentadze un inigual cassette deus aon, deus poan, zo trist. A goude apprentadze, un trede prantad, eo apprentad digarezio. Digare, meneket reme faute, kudenao meus, un devez labour diez meus betiziou. En effet, eo un inigual cassette a zonj eo dre faute. A goude ar prantadement, eus a prantad zizun briedeles promessi a radei leun a dra. Neuze an inigual cassette amañ a zonj e ye gwelleur an trao. A deus ran, e a fait gwelleur an trao. Ar pez ve gwelet aliez. Un tager a zo enan gwelet matre gant an dud tro-dro. Pal an tager eo lak an inigual gaset de vean unan da l'arrede lardei de vignonet, min kere sympa, arreston devant des darant pret ganto, de famille ar memestra, nous esket d'ober, tezo nul, ar vugele a chomo ganin, neuze an inigual gaset deus aon. E vel arret ganto, e c'hoarvez zedin, medam zon geonitra. A neus denebet evit skoazelan rannon. Ne labourant kemi pegur an eus l'arret din, ne oa ket ur son cheval labourad, red oa din chom d'ober war droar vugale. Setu neuze meus ket ar gant, an eus gret an trao evit ve fe mose a paperioù, neuze meus ket tout ar paperioù. Setu penaos a erru kaz a meret. A setu perak erru a labour gant an eskal brizeux evit just a monet ar an pret gant an dud. A rech de vean o unan vel noir an tager, kaout fizians eno. Un tud a ya duze, a c'hal bean gouvanzet gant festerioù pepa, ne vern, ne yin ket duze, ar pal ne ket komz hag an dramañ. Ar pal eo mon an alerdi gemerus, kaout ur prantat a zo plijus evito. On va un petit peu voir ensemble ce matin. Je vais approfondir aussi tout à l'heure, notamment quand on va travailler la posture du raga. Donc pour vous expliquer un peu la construction de la séance, on vous propose de travailler un petit peu le mouvement du bassin, parce que c'est aussi ce qui fait la caractéristique du raga. On fait des petits exercices de freestyle et puis on termine du coup dans une good vibe. Voilà. A c'horf ben ar fin a zo bet gwall kaset. Neuze labourat gant ar c'horf eo ye son jal hag lag warwell emañ domni. Fivalnan, diskouez ez eus tu ober trao ganto hag on eus ar galout war an dram. An ol meret o deus ezon labourat war nestim, hag amañ vit ar re gwall gaset, e ba era ar rempouez gant ar pez bevet er ger. E war rontro, bet diskouez deo, me ya ke warog galarez ober, tezo ar plar brao, hag a war ober trao a zezo pouezus kenan. Ar zizun a zeu e vo diskouzet d'or rand divea an euliad reiz di reiz hag a vo gwestlet d'ar gener termenet ma nouzit ket petrae em gav disul. A setu poene kloza gant an abadenn hag emañ mo kuta d'ar manu. E ya, digor evo neuze sal ar milinou butun dizal et an dut hag evo tude o ive gweladeni ur pikol mirdi gwestlet d'ar skianchou emañ a labourioù war an echui met var ar zeblan evo l'air da velet kousto pe gusto. Son erez prementelo. E ya, emon o vant kavo justu ar c'haner Jean-Pierre Kéré e koen ar Jacobinet hag emañ o vont da gant adiom. Ur gant aouen hag aveze kanet gwechal goz gant Charles Roland, pot gwerviskin, hag an o ar ganan a zo pot breiz en I baorente. Oh, pugen trist. Ken disul a zeu, mignonnet, poko trouz? Kenavo. Kenavo. En lan vraz war len ar mene, en gwarezan I vin ar fo, dirag an navel hag an arne, en korningel o chen kolo,
Ja hen och tutkäsen ur gweli kalen e tridas mahalun och ton var arbet. Ja hen och hon beganet lyskele damagen. Et nos me songe mat pa om bugel meus bedali estomaien. Guisket faldi heren diskabel renken mon andro e wel pipdin. Ma me sort ut kez e grei ma zuilou ma hanon a lampere de ga parcours. Ja hen o menem blige e greis ma forente. En odre ma zaven varan wand me vige kassen navesa över ingläser au pem davan wadam zuhan ol behadra. Mames wat ut kes bel de trous arbet me ve fe di breder hadiner marbet. Evrus oringuirionet evid meraroué. En olweren welero tremen met canon nanku guaret cous. Poyen gezer bern pilawerien ar marglawer ar folen bros. Ma vitse tutkes me do me magwat dukske men agers e a beauty mezat. A greis canon me garien tu